Mu buzima bwa muntu tunyura muri byinshi bitandukanye bya buri munsi, mu kazi ka buri munsi kugira ngo tubashe kubaho imibereho myiza ndetse no kubana n'inshuti za buri munsi kugira ngo tureme umuryango wa kimuntu. Ariko burya nyuma y'uko umuntu amaze kubona icyo gutunga ubuzima akenera gusabana n'abandi, yaba ku myambaro no ku mubiri akagaragara nta nenge. Ibi byose bituma umuntu agaragara neza mu bandi. Ese wari wabona umuntu ufite amabara ku ruhu adasa n'uruhu rwe? Aya mabara ashobora kuba asa n'umweru cyangwa umukara, kandi iyi ni indwara mbi cyane tugiye kugarukaho uyu munsi. Umenye byinshi kuri yo. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Twongeye kubaha ikaze mwe mwese mukurikira Inzobere TV Show. Uno munsi rero tugiye kugaruka ku ndwara ya vilitigo. Ikaba ari indwara izana amabara ku ruhu rwa muntu ikabangamira uyirwaye. Nk'uko tubikesha imbuga zitandukanye arizo sante.journaldefemme.fr na www.jardinemarine.fr. Vilitigo cyangwa se indwara y'ibibara nk'uko abanyarwanda bayita ni indwara ifata uruhu, igatuma rutakaza ibara ryarwo risanzwe, ikarangwa n'amabara y'umweru aza ku ruhu. Nk'uko bisobanurwa n'impuguke mu by'ubuzima by'uruhu ku rubuga nka sante.journaldefemme.fr, vilitigo ni indwara y'uruhu ituma uruhu rugenda rutakaza ibara ryarwo, igatuma ruzaho amabara y'umweru. Muri rusange iyi ndwara itangira kugaragara ku myaka 20. Uko gutakaza ibara ry'uruhu risanzwe aribyo mu ndimi z'amahanga bita depigmentation mu biterwa no kubura melanosite. Utwo tukaba ari utunyangingo ubundi busanzwe dutuma uruhu rw'umuntu rugira ibara. Habaho ubwoko butandukanye bwa vilitigo, harimo vilitigo localisée, iyo usanga ifata agace k'uruhu. Hakaba na vilitigo segmentaire, iyi ifata uruhande rw'uruhu rw'umubiri nko ku maso cyangwa se ku maboko. Iyo kandi ikunda kugaragara ku bana bato n'abageze mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi. Ikindi kandi amabara ntiyongera ku buryo idakunze gukwira uruhu rwose. Hari kandi vilitigo mike, iyo kandi ikunda gufata iminwa ndetse n'imyanya ndangagitsina. Hakaba vilitigo generalisée, iyo yo irangwa no kugira amabara afata uruhande runini rw'uruhu. Hakaba kandi n'ubwo ubona ayo mabara agiye kurangiza uruhu rwose. Hari n'indi bita vilitigo universalis, irangwa no gutuma ayo mabara y'umweru afata uruhu rwose. Nyuma yo kubona ubwoko butandukanye bwa vilitigo, hariho n'ubwoko butandukanye bwo kwivura. Harimo ubwoko bwa kizungu ndetse no gukoresha ibimera bitandukanye. Ubwo buryo bwo kuvura vilitigo hifashishijwe ibimera nibwo bigiye gusobanurwa muri iyi nkuru. Wakibaza uti, ese iyi ndwara ndamutse nyirwaye nakivura gute? Nakoresha iki ngo ikire? Ese ndamutse nzuyirwaye namufasha gute? Kora subscribe maze dukomeze tukubwire byose. Umuti wa mbere tugiye kubabwira ni basilique. Ku rubuga rwa www.jardinemarine.fr bavuga ko ibibabi by'ikimera cyitwa basilique byifashishwa mu ikorwa rya melanine, ari ituma uruhu rugira ibara ryaryo risanzwe. Gusa ngo kugira ngo umuntu abone umuti ukenewe w'ibyo bibabi, akamura ibitonyanga byawo akabivanga n'umutobe w'indimu w'icyatsi, nyuma akajya yisiga iyo mvange ku ruhu ahari amabara atewe na vilitigo. Ibyo akabikora mu gihe cy'amezi hagati ya 5 na 6 aba amaze kubona impinduka. Undi muti wa kabiri ngo wakibaza ni uwuhe? Ni pilipili manga cyangwa se black pepper. Ku rubuga rwa www.viata.fr/crème/poivre/noir vilitigo bavuga ko gusiga amavuta akozwe muri pilipili manga bifasha mu kuvura vilitigo. Kuri urwo rubuga kandi bavuga ko gukoresha amavuta ya pilipili manga bitabuza watangiye ubuvuzi bwa kizungu bita immunotherapy kubukomeza kubukoresha kuko ntibiziranye. Ayo mavuta cyangwa se crème ya pilipili manga aba yifitemo ibyitwa antibiocide, biri ku rwego rwo hejuru igasa na za melanosite zituma uruhu rugira ibara. Ayo mavuta kandi ashobora gukoreshwa ku bafite ibibazo by'uburwayi bwa vilitigo, baba abana cyangwa abakuru, bakayisiga rimwe ku munsi nijoro. Uwayisize akayararana akayakaraba mu gitondo byose. Ku rubuga rwa amelioretaSante.com abashakashatsi bavuga ko bataramenya neza igitera vilitigo, ariko hari abavuga ko iterwa no kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri, noneho abasirikare b'umubiri bakarwanya utunyangingo tw'umubiri ubwatwo. Gusa no kuri urwo rubuga bavuga ko ibimera cyangwa ibikomoka ku bimera byafasha abantu bafite ibibazo bya vilitigo, harimo ipapayi,
tangawizi n'ibindi. Ipapayi ni ikiribwa cyifitemo intungamubiri zifasha mu gutunga za minosite, zigakora akazi kose ko gukora melanine, ariyo ituma uruhu rugira ibara ryarwo risanzwe. Bavuga ko ari umuti udahenze ariko usaba gukoresha kenshi kugira ngo utange icyo utegerejwe. Uko ipapayi rikoreshwa mu gufasha umuntu ufite ikibazo cy'uruhu rwajeho amabara kubera vilitigo, arifata rihiye akarisya, agafata ibyo bisa n'igikoma abonye akabisiga amaze kuza amabara ya vilitigo akareka bikuma. Ibyo bikora inshuro 2 ku munsi. Ikindi nanone ubisiga ukimara kubisya, ni ukuvuga utabanje kubibika. Undi muti kandi tugiye kubabwira nanone ni kurucuma. Kurucuma ni ikimera gikunze gukoresha cyane nk'ibirungo mu byo kurya, ariko kikaba kigira akamaro gakomeye ku buzima bw'uruhu, ku buryo ngo cyanarufasha kongera kugarura ibara mu gihe cyari cyatangiye kubura kubera vilitigo. Umuntu afata inusu ya kurucuma mbisi akavanga n'irobo ya tangawizi, akanayivanga n'umutobe w'indimu 3, akabivangira mu kintu ashobora gutereka muri firigo, akajya anywaho ibihiko 2 mbere yo kurya. Ashobora kandi no gusiga iyo kurucuma ku ruhu rwamaze kuzaho amabara kubera vilitigo. Ntabwo ari ibimera gusa byabasha kuvura iyi ndwara, ahubwo hari n'ibindi tugiye kubageza. Wakora subscribe niba utarayikora, maze tugakomezanya tugenda twunguka ubundi bumenyi butandukanye. Undi muti tugiye kubagezaho ni tangawizi. Tangawizi ni ikimera kizwi cyane mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'indwara ya vilitigo. Uko bitegurwa ni ugufata umuzi wa tangawizi umwe ukavanga n'amavuta ya motarde na kurucuma, ukabisiga ku ruhu rwajeho amabara ya vilitigo. Ibindi kuri urwo rubuga bavuga byafasha umuntu urwaye vilitigo ni ukwirinda kujya ku zuba cyane, kuko ritwika uruhu rwe mu buryo bworoshye. Iyi ndwara rero bakunzi bacu tumaze kubabwira uko wayivura n'ibyo bakenera mu kuyivura. Ubaye utakora subscribe, wakora subscribe tugakomezanya n'ibiganiro byacu. Nawe kandi wakoze subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kugushimira. Ubaye wacikanywe na video zacu zabanje, wareba mu zindi video hasi kuri channel yacu Inzobere TV Show. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.